Selam i pozdrav za sve. Evo danas pravim brze pitice sa sirom. Prvo su nam potrebna 2 jaja, 1 šoljica mlijeka, 1 šoljica ulja, dakle ova ista šoljica za sve. Ovo vam je otprilike 50 ml u ovoj šolji. I 1 šoljica ova jogurta. Jedna puna ova mala kaškica praška za pecivo i 1 kaškica soli. Ovo ćemo sada sve umutimo i sjedinimo. I eto da smjesa nam je spremna. Potrebno nam je 250 grama ovog friškog zrnastog sira. I uvijek ću isto da ubacim 1 jaje. I malo da posolim. Malo 1 kaškicu otprilike. I sve ćemo promiješati. Sad nam je potrebna 1 ova jufka za pitu. Uzimamo po 1 list jufke. Premažemo sa ovim prilivom koji smo prethodno pripremili. I isto premažemo. Preko ide 3. list. Jufka mi nije baš najbolja, malo je se poderala, ali nema veze. Dakle, 3. list stavimo, njeg nećemo premazivati. Sad jednostavno ovu jufku isjećemo na neke trakice. Otprilike da imamo 4 trake. Sad kad smo isjekli, sad na svaku ovu trakicu stavimo ovog sira koji smo pripremili. Po 1 kašku ovako. Kada smo stavili sir, sada zamotajemo ovako kao na troglić. Ovako. Vrlo je jednostavno. Dakle, samo ovako prebacivamo sve do kraja. Eto ga. Evo ovako izgleda jedna ova pita. Ovako. Meni je ovo drugi put da pravim. Pravila sam jednom i djeci se tako svidjelo, tako da evo, odmah ide drugi. U pleh sam stavila malo ulja i redat ću ih ovako jedno do druge. Možete staviti i papir za pečenje, ali to ja ovaj put nemam. Inače to imam uvijek u kući, ali eto, sad mi je nestalo, tako da može i bez. Evo ovako.
ljuvka mi je tako loša. Katastrofa. Evo ovako izgledaju pitice, malo ću ih još odozgo da premažem. Posuću sa susamom i idu na pečenje na 180 stepeni 20 do 25 minuta otprilike, kad fino budu porumenile. Evo, pitice su se ispekle. Vidite kako su hrskave. Pravi izgledaju. Evo vidite kako izgleda fina pita unutra. Prelijepo. Veoma mekano unutra, a spolja hrskavo. Ljepota. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj moj video, da ćete se pretplatiti na moj kanal i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!